Clouds TV. Rwanda is watching. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Clouds Tonight, uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda n'amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitabiriye inama ngaruka mwaka ya 46 ya World Economic Forum iri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe ruri gutegura amarushanwa mu gihe hategurwa umunsi mukuru w'intwari. Naho abajyanama mu bucuruzi bo mu turere bafite uruhare runini mu kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse n'ubucuruzi muri rusange. Mu makuru yo mu mahanga turaza kubabwira ko umutwe w'iterabwoba wa Islamic State wemeje ko Jihad John yapfuye. Naho mu makuru yo mu mikino turagaruka kuri CHAN 2016 aho ikipe ya Zambia yatsinze ikipe ya Zimbabwe naho ikipe ya Uganda ikanganya n'ikipe ya Mali. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe n'intumwa ayoboye bitabiriye inama mpuzamahanga ngarukamwaka yiga ku bukungu bw'isi World Economic Forum yatangiye kuri uyu wa gatatu tariki 20 Mutarama i Davos mu Busuwisi. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambassador Claver Gatete n'umwe mu bagize itsinda ryaherekeje umukuru w'igihugu ririmo Minisitiri w'Umutungo Kamere Dr Vincent Biruta, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB Francis Gatare na Minisitiri w'ibikorwa remezo James Musoni. Minisitiri Gatete yavuze ko inama izatanga amahirwe akomeye ku Rwanda mu kugaragaza aho rugeze mu rwego rw'ubukungu. Yavuze ko iri huriro ry'i Davos rihuza abantu bakomeye ku isi mu rwego rw'ubukungu, u Rwanda rukazaboneraho kugaragaza ibimaze kugerwaho ndetse bakanabakangurira kuza gukora ubucuruzi mu gihugu. Iyi ni inama ya 46 ngaruka mwaka ya World Economic Forum ibere Davos Clusters mu Busuwisi, ikazanasuzumira hamwe ibindi bibazo bikomeye birimo umutekano, ihindagurika ry'ibihe, izamuka ry'ubukungu bw'isi n'ibiciro ku bicuruzwa bitandukanye. Minisitiri Gatete kandi yatangaje ko inama izafasha itsinda ryaturutse mu Rwanda kungurana ibitekerezo n'izindi mpuguke mu bukungu zaturutse ahandi hanyuranye ku isi. Iyi nama yitabiriwe n'abasaga 2500 baturutse mu bikorwa binyuranye by'ubucuruzi, za guverinoma, imiryango mpuzamahanga, imiryango itegamiye kuri leta na za kaminuza n'abandi batandukanye. Mu gihe abanyarwanda bitegura umunsi mukuru w'intwari z'igihugu, aho abanyarwanda babibuka ubutwari bwaziranze, ubuyobozi bw'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe uratangaza ko muri iki gihe hari gutegurwa umunsi mukuru w'intwari, hazakorwa ubukangurambaga buhagije binyujijwe mu marushanwa ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi mu rwego rwo kuzamura ubwitabire bw'abanyarwanda cyane cyane bibanda ku rubyiruko, nk'uko bivugwa na Dr Damien Habumuremyi, umuyobozi w'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Twareba ibikorwa bishobora guhuza abantu benshi, noneho muri ibyo bikorwa bihuza abantu benshi hakabizwamo ubutumwa. Ni muri urwo rwego hateganywaga na za turunwa zitandukanye, turunwa abanyarwanda bakunda umupira w'amaguru, hari ibintu nk'ibyo biteganijwe za turunwa, za basketball, za football, za volleyball, za swimming, za ibintu bitandukanye. Noneho hakaba n'indirimbo rero zitandukanye, turimo tuzakomeza kwimpuvinga kugira ngo ubwitabire burusheho kugenda, ariko ikigamijwe ni message igomba gutanga. Noneho yatangwa rero igatangwa mu byiciro bitandukanye, haba urubyiruko, haba se abantu bakuze, haba abayobozi. Mu rwego rwo kugera ku iterambere rirambye ndetse no gushishikariza urubyiruko umuco w'ubutwari, urubyiruko rugomba kwigishwa indangagaciro z'umuco nyarwanda, ariko kandi urubyiruko rukwiye guharanira kuba intwari batitaye ku bihembo, nk'uko Lieutenant Colonel Jean Baptiste Muhirwa uhagarariye RDF, umufatanyabikorwa w'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, dore ko n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka ishishikariza urubyiruko guharanira ubutwari bubaka ejo hazaza heza. Amahirwe y'abanyarwanda bose ab'intwari, sibyo? Ni nacyo kintu yanuzaniye, numva ari nacyo in fact abantu bagombye kujya bagarukaho.
urubyiruko rwacu kugira ngo rubone yuko buri muntu wese agira iyo orientation yo gushaka kwintwara. Wintwari rero ubundi intwari ntabwo akagombye kubuti ese uzaguha nini. Intwari twese turi intwari turajya imbere. Yenumva ko kitaba ikibazo cyagumye kujya kigaruka. Ibibazo byagiye bifatwa yenda ku buryo bwihariye ku bantu bwihariye, ariko gufasha icyerekezo rusange cyo kugira ngo abantu muri rusange, urubyiruko muri rusange nibaza ko insanganyamatsiko bagane mu nzira y'intwari, haba gutekereza yuko uzaba intwara kugira ngo ugere ku kintu byatsi materiel. Hari ibintu birenze ibintu bifatika materiel kandi biguha agaciro kurenza. Biteganyijwe ko umunsi mukuru w'intwaro uzaba ku itariki ya mbere Gashyantare, umuhango ukazabera mu midugudu yose y'u Rwanda. Ubuyobozi bw'urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe buvuga ko hari amazina asaga 200 ari gukorerwa ubushakashatsi kugira ngo abashe gushyirwa ku rutonde rw'intwari z'igihugu. Kugeza ubu inzego z'intwari z'igihugu ni Imanzi, Imena ndetse n'Ingenzi. Mu rwego rwo kuzamura ubucuruzi mu turere, Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi yashyizeho itsinda ry'abajyanama mu bucuruzi muri buri karere kugira ngo hongerwe ingufu mu bikorwa by'iterambere, dore ko bigaragara ko iterambere ry'ubucuruzi mu Rwanda rikirimo icyuho gikomeye cyane. Hakaba hasabwa ubufatanye bw'ibigo bigamije iterambere kugira ngo bigere ku musaruro wabyo. Gusa François Kanimba, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi, aratangaza ko ho bashyiriyeho itsinda ry'abajyanama mu bucuruzi muri buri karere, imishinga y'ubucuruzi igenda itera imbere. Mwarabyumvise mu minsi ishize inzego z'imirimo zo mu turere zasubiwemo, hashyirwamo urwego rukomeye rushinzwe gukurikirana iterambere ry'ubucuruzi n'inganda muri rusange mu gihugu. Kuko buriya twari dufite ikibazo mbere, wasangaga mu mirimo y'uturere nta hantu hagaragaraga ibyo bintu, ugasanga yego hari Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'ibigo bishamikiyeho bikora iyo mirimo, ariko ibikorwa bikorerwa mu turere. Ugasanga uturere nta bushobozi bari bagira, ndetse no kumva yuko ibikorwa by'ubucuruzi n'iterambere ry'inganda biri mu nshingano zabo bibareba, ugasanga ntabwo bisobanutse neza. Uru ni urwego rukomeye cyane dutegerejeho gutuma mu nshingano z'ibanze z'akarere no mu ngamba ikintu cy'iterambere ry'ubucuruzi n'inganda bigaragara. Nubwo leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose ndetse ikanakoresha amafaranga menshi mu kuzamura abafite imishinga y'ubucuruzi igamije iterambere, ngo haracyari imbogamizi mu baturage ahanini zishingiye ku myumvire y'abagenerwabikorwa, nk'uko Nkurunziza Idrissa, umuyobozi ushinzwe ubucuruzi mu karere ka Nyarugenge, abivuga. Ikibazo navuga gihari ni ya myumvire y'abantu bagishaka gucuruza mu buryo bwa gihanga cyangwa se buryo buri informel, bataramenya uburyo bashaka gucuruza bakurikije amategeko. Ikindi kandi n'abantu batangira ishoramari cyangwa se ubucuruzi baracyafite ikibazo cy'igishoro, ariko icyo kibazo leta yari yagikemuye. Ikibazo gisigaye ni ukugerageza kubibumvisha uburyo bagana ibigo by'imari kugira ngo bibahe igishoro no batangire bakore, kuko twabashyiriyeho gahunda y'abajyanama b'ubucuruzi bari mu mirenge yose, babiri buri murenge. Ni gahunda nziza ibafasha kwiga umushinga, ikawuherekeza kugeza igihe baboneye inguzanyo. Ibyo bigenze neza rero, wa mushoramari muto utangiye ubucuruzi abasha kwibonamo ibisubizo kandi akaba yakora, agahanga umurimo, agaha n'abandi akazi. Ibi bibaye mu gihe Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi ivuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ndetse n'inganda ziyongereye ku kigero kiri hejuru ya 6%. U Rwanda rukaba rufite ingamba zo kongera ishoramari ry'abikora kugira ngo intego yo guhanga imirimo igera ku 200,000 izagerweho 100%. Iyi minisiteri kandi irashishikariza buri karere kugira uruganda rujyanye n'ibihingwa bikunda kuhaboneka mu rwego rwo kuzamura ubucuruzi bw'u Rwanda bahereye kubiboneka imbere mu gihugu. Umutwe w'iterabwoba wa Islamic State wemeje ko wahoze akorera uwo mutwe wahizwe cyane n'amahanga, cyane cyane ibihugu byo mu majyaruguru y'isi, Jihad John, yamaze kwicwa. Iby'urupfu rw'iki kihebe uyu mutwe wabitangaje binyujije kuri internet ku rubuga rwayo rwa Dabig. Uyu mugabo Jihad yaguye mu gitero cy'indege itagira umupilote cyagabwiye mu gace yaraherereyemo mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize 2015.
ubw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherezaga izi ndege zitagira umupilote ku birindiro by'uyu mutwe wa ISO mu mujyi wa Raqqa zatangaje ko zizi neza ko zivuganye jihadi, ariko nyuma y'aya makuru byavuzwe ko atari impamo kuyu mugabo agihumeka w'abazima. Uyu mwongereza wiswe n'ababyeyi be Muhammad Emwanzi yagaragaye mu mashusho menshi ya ISO akata abantu amajosi biganjemo abo mu majyaruguru y'isi barimo nka David Haynes w'umwongereza wakoraga ikigo gitanga imfashanyo n'uwari umushoferi wa taxi voiture Alan Henning ndetse n'abandi benshi. Mu itangazo ISO yashyize ahagaragara kuri internet, Emwanzi yahawe izina rya Muharib Ali Muhajir, izina yakoreshaga muri uyu mutwe yiyoberanya. Nyuma yuko bimwe mu bitangazamakuru byo muri Iraq bitangaje ko hari abanyamerika batatu bashimuswe n'abarwanyi mu murwa mukuru Baghdad, ambasade ya Amerika muri iki gihugu nayo yemeje ko hari abaturage bayo benshi baburiwe irengero. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq yavuze ko hari abanyamerika benshi babaga muri iki gihugu baburiwe irengero. Umuvugizi wa ambasade ya Amerika muri Iraq, Scott Bowes, yavuze ko bari gukorana mu buryo bwa hafi n'ubuyobozi bwa Iraq kugira ngo bamenye aho abaturage ba Amerika baherereye. Gusa Bowes ntiyagaragaje amazina y'ababuriwe irengero n'icyo bakoraga, ndetse umuvugizi w'ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Amerika, John Kirby, yavuze ko nta byinshi bagomba kuvuga kubera impamvu z'umutekano. Yavuze ko baha umwanya wa mbere icyatuma abanyamerika baba mu bihugu byo hanze bamererwa neza bagira umutekano usesuye. Nubwo nta mutwe wari wigamba ibikorwa byo gushimuta aba baturage ba Amerika, biravugwa ko ibikorwa nk'ibi bikorwa n'ishami ry'umutwe wa Islamic State rikorera muri Iraq, abarwanyi b'abashia n'abagizi ba nabi babi Baghdad mu buzima bugoye bwo kutagira amafaranga. Muri rya rushanwa rya CHAN 2016 rikomeje kubera hano i Kigali, ku munsi w'ejo ikipe ya Zambia yatangiye CHAN itsinda Zimbabwe igitego kimwe ku busa, naho Uganda inanirwa kuri Mali zinganya ibitego 2-2 mu mukino wa mbere wo mu itsinda D. Igitego cya Zambia cyabonetse ku minota 53 gitsinzwe n'umukinnyi Isaac Chansa ukina hagati mu kibuga nyuma y'amahirwe menshi yari yagiye aboneka ntabyazwa umusaruro. Umukino wa kabiri rero muri iryo tsinda waje guhuza ikipe ya Uganda na Mali, ni nako umukino wari uryoheye ijisho ku bantu bawurebaga, wanagaragayemo ibitego byiza ku mpande zombi. Uganda yafunguye amazamu ku minota 11 ku mupira wari uvuye muri kufra yatewe na Farouk Mia, maze witwa Joseph Ochaya awuboneza mu rushundura. Ikipe ya Mali ifite abasore bagaragaje ubuhanga buhanitse yahise igaragaza ubushake bwo kwishyura, irasatira cyane, maze nyuma y'iminota 13 gusa ibona igitego cyatsinzwe na Sekou Koita. Uganda yahawe penalty habura iminota 5 igice cya mbere kirangire ku ikosa ryari rikorewe Elisa Sekisambu mu rubwa rw'amahina, maze kapiteni Farouk Mia atsinda igitego cya kabiri, maze igice cya mbere kirangira Uganda iri imbere n'ibitego 2-1. Ku minota 59 Mali yaje kwishyura binyuze kuri Hamidou Sinayoko ku mupira yahawe na Mamadou, maze amakipe yombanganya ibitego 2-2 ari nako umukino warangiye. Muri iri tsinda Zambia irayoboye n'amanota 3 ikurikiwe na Uganda na Mali zombi zifite inota rimwe, naho Zimbabwe ni ya kane nta nota irabasha kubona n'umwenda w'igitego kimwe. Ni naha dusoreje amakuru yacu mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko kuri mwe tutatangiranye reka tubibutse ingingo z'ingenzi twibanzeho muri aya makuru. Muri aya makuru twabwiye ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yitabiriye inama ngarukamwaka ya 46 ya World Economic Forum iri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi. Naho urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe rurategura amarushanwa mu gihe hategurwa umunsi mukuru w'intwari. Nanone kandi twabwiye ko abajyana mu bucuruzi bo mu turere bafite uruhare runini mu kuzamura ubukungu bw'igihugu ndetse n'ubucuruzi muri rusange. Makuru yo mu mahanga twabwiye ko umutwe w'iterabwoba wa Islamic State wemeje ko Jihad John yapfuye. Mu makuru ajyanye n'imikino twagarutse kuri CHAN 2016 aho ikipe ya Zambia yatsinze ikipe ya Zimbabwe, naho ikipe ya Uganda ikanganya n'ikipe ya Mali.
Ku musozo w'amakuru reka tubagezeho iteganyigihe ryo ku munsi w'ejo tariki 21 Mutarama 2016 ku cyifuzo cyangwa igitekerezo watwandikira kuri news@cloudtv.rw cyangwa ukaduhamagara kuri 0789485190 ukadusangiza igitekerezo cyawe. Mu izina ry'abanyamakuru bamfashe gutegura aya makuru ndetse no mu izina ry'abatekinisi bamfashe kubagezaho amashusho n'amajwi byiza cyane, reka mbashimire bararakira gukomeza kunogerwa na gahunda Cloud TV yabateguriye.